day ye giway let's see kibobun what ki trying ru kilaklet menejbu sintiu halum jingtep Henry ubabul lindo ubalaim bat ubalaklat na kanang pertai wat mangi ki bompat yoi wat mangi ki bompat ya trilang batu gidang kenmau ya ka namar balai ni kenmau ya artli ki jinglong babha jonguni ukulur kari jonguni irugale jong jam ru jongi kata kalong nikong du ni kenmau ya ka ideas jongu ki start kiong baka ideas lani kata kasan perkhat jong ubriu kamla ban job bat kamla ban set bendi lanu ruem ukuliu kaying bendi bat wat utlai pasi kimla ban penyiap no ya ka ata kasan perkhat hau briu lani ata ka ideas ya kamet ubriu pila ban set raya kasan perkhat jong briu dalai ruem pinomla ban penyiap pinomla ban kedia bat pinomla ban yalam bakla kai suaisi kadan hang ni ban rakhi ban buram bat ban kucing modro ban yakon ban yaksaj nadam ta kani kanongrim ka ba uni urang ba uim bat omtang uim uyap ru nam ta kani ka ideas bat nam ta kani kasan perkhat bat kata kasan perkhat ka jong u kolong ban yakon ban penne pensa bat ban kentiu ya kari bat ka jep mergo jongi ha kileng baro kibobon na pedeng jongi menta lada kisamla kibadang pule laki samla kibadang ngele kai sport kisamla kibadang hakikam gijam kinong yakit yaba ya kalongkor ha kasansyar khadar kinong yakit yaba ha kalongkor ha kasansyar trairi teng ni shule thormor kumbong gilong kemi bangimdan ya kata kasan perkhat ka bajanai nata kadau kidon kiri urang ba da ka burom tang baya bisni simet Nikolai ben bread sarut ya kata kasan perkhat tang bangam sotenat yu a ubi ngakloi ben i sarut ya kabaha kamian jong ka jela ya kabaha kamian jong ka imelang salang hi brokui kibobun na pedeng kisamla jong ka riba ka jap riu jongi da ka basnosi nganut menong bangilalim ha kata kasan perkhat kata ka idea ka jongi kata kasan perkhat ka jongi kalalim nadu nayin mentoy syo ben pulikot lada yakun exam hana ladom dan pesam yokam ngilalim nadu na rempayin mentoy penilai football pen praktis bahan namar sya selet kiladon sa kibahing basem ya kurup lang hangta ya ay mensimlang ban penhiar yo kena samla badiaki briu ki jongi kane kasan berkhat kabala lim lupa kabala ting lupa kabala pediang lupa ya kata defeat kadai kesan perkhat ke bau babul syamlah hikayah ni hakasan syar khadar mengingide ke deficit budget state hap krong nata ka sarkar India langsung benilai persya ki an ki policy jongkar India kani kadai kesan perkhat ke bang ya ban surut kani dei kawai ke bang mengingi celebrate kani kadai kawai ke bang ya absorb bat kani kadai kawai ke bang persyang ban penjana ya ladi ban im bat ka benta ka baar ka bau babul uhika yang i kalong kata ka mensimpan sacrifice ban penurlong yak ta katong hagibopon kikam ngi puli ngi dangle ngi trei hari kita ka mensim yakun kata ka mensim yale kamdon ladap hin kandok ya survey kibopon ki kasi jongi ki samla kilong ki bestat ki basempang hari kata ka sacrifice kata ka mensimpan IT namta ban kenjo sa katong si ki clear lung jong kanam ngiduna palat membansi balong ta ngiduna kiba pas IAS ngiduna kiba pas IPS ngiduna kiba bru kiba kenjo haki leng kiba per la kadai ka arts ka drama ka athlete ber kiwe na balai ngim dai ki bru kiba tristom ngihun ban sio be tik itu isau 4% reservation policy ngim tre ban yakun ya katu ka san 4% kabade ka general kategori jong ka sarkar India ngihun itu nyo persen jong ke ST reserve seat kapor kaladai ya gajat beru ka jongi ka bangihapanong bangihapan yakun ngihapan tray system bat ngihapan sacrifice ban penurlong ya kari ba ka jat beru ka jongi
Sakali ni madam badi doctorate degree. Badi MDC jong pi. Labiang qualification. Hanrai ban penyait tang marwai ya ka jelang yu nomla. Pidon ya ka degree lo, pemtip ya ka degree jong kiwei ki benta jong ka science ran sa koman. Na takadaw lada ka jet nreu ka jongi. Kakwa ban im bar kakwa ban kiu ningkong do ngini ban bu ya ki jabing ki batebet tamang tai pos sekretariat bar kita ki dei ki IAS ki IPS officer ki jongi. Ka jet nreu ka jongi kala dei ban ngai. Balodaw babol hun ban syong hak ying bendi uhun ban mat ya yulati kajet ban rewa jongi ban kisamla ka jongi kyong ngin hun ngin syong mit bat sngi ban pulikot ban job la ka jinga kon ban sensar daladi ya kari ba kajet ban rewa jongi ngilabiang ya ka jabing bihari ngilabiang ya ki jabing panjabi keladan kam ya ka jabing kasi bersensar kata sekretariat kalau dan kam ya kamen sim ya kun kasih bersensar ki benta hakari bakajap mergo jongi bila dan kam ya kajabing kasih bambit ya ki pahari buat ya ki malwari hak business bat kata kalau dai kapor bangin nget kalau dai kapor bangin nget bangila benda kun bat lingba kata ka jing trai sitom jongi ngidila benda kun nakliang juga seng ngila keren ngadu bersedang bangai kublai ya baro ki MLA kibla kersan ya ka LP resolution kibla kersan ya ka resolution jong gajing penrung ya ketin kasih ya ka schedule kibla ya trailang bersengap lang ya ki voice ya ki opinion hakabang ni ai nang taban penbahaya ka schedule bersakawai ngi kwa benong banakliang jong kaseng ngila kerensai na kapor sa kapor banam ta ki kam ki babha ngin ya trailang bat kinong sensar na marbalay ladang ngim ya trailang nginong poy sa kanono lada ki dol parsnong giyat la kajong kiseng balang giyat la kajong ki politician giyat la kajong kari ba kajap ndu kajong ikan ng poy sa no lada kadon kano kajing pom sngo ya thu jingmot kaladon kam yang i bansong si jaka banya piliu jumut kumlu berpenpa ya kari ba kajap ndu kajong ina mabalay lada manga bat nopi lada para mangi ngimla banya tei lada para mangi ngimla banya syong sngi banya im sngi ban penbha ya kari ba kajap ndu jongi mano ban penbha ya ka mano ban tei ya ka lada para kasi ngimla ban sania ngin sania ki behari ngin sania ya ta ki bru ki manabar keladai kapor ban penduk ya ka kuhiu keladai kapor ban kenduk ya ka jing ya mursniu ya kajing umur seniu, ya kajing ya bisni, ya kajing ya tan telai para mengi. Kalau dia kapor bangin kentiu, ya kari bat kajep menergu jongi sajrong berkam sajrong. KLP, kalau dia kiwai nak kimat kibanadu ubabul ulah keren ulah excited nam tajongka. Ngai kublai ya ka ya baru kemle kibala pas ya resolution bat ngi kini lentiru. Bakin budin ya kani hadu bangin dayo ban perudlong berpenteri kami ya ka. Habudai ba put usam nilakaran sai bakajing ya penbet put usam bat ka sarkar asam kamdei bandlong kajing ya penbet put bat sam banyo sai report card hawa arajar arpulai kampanye election nilakaran sai kajing ya penbet put kadai bandai katkum kidulir KIOA bat KIA katkum ka para arpau jang kasik schedule bat kam tame katkum kiput kisam jong ki hima kasih di maki ki bala sensar di maki ki bala play kas app kas nam ta banyada ya kini ki put usam kamlong hok ke uno politician bansu kini jubor bansu ai no syaka asam ya kita ki jaka ya kita ki putang jongi ngilakaran sai man ka jaka ngim kwa lam pentut ya kata kajing ya penbet put ki jongki bat ka asam hari tanggawe ka asam ka namde bande ke jip ka makhlia ka namde bande ke trailer habakia penbet beroar de bandan gajing ngasngutu jingmot de banyo burom bar keliang kamla along ba minister jok asam un kini ya kamat jong khasi ba mi khmat ki makasi ban keren kamla along bangilej halang pi haki banar baro ansu ai lumpi kamla along bakin yala maki gin put maki menginadin kata nakaliang kaseng ngilakwa ban keren sai habadai berkejing dawa ban pendrung ya ketin kasih ke schedule nilakaran sai bawat ketin Nepali kepada ketin Bari kelarung balai ketin Trairi ketin kasih jongi kamrung kapor keladai balada hakini kisngi ngiyoi ke government of Assam ke kerensai
baban ya kun ya ke APSC Assam Public Service Commission kilaro ban ya kun aktin asamis balai ga makhlia kamla pan ya kun daktin khasi baktin garo kamtam kaktin khasi baktin garo kala di lupa ka Associate Official Language hato ngipas ya ko Associate Official Language Act tang man pen thame ki ba la ningi mut sisa ban pentri kam ya ka lada ka sarkar ka mut sisa ban pentri kam ya ka ngasu banong kala di bansa ya ki kun samla jongi bakin ya kun ya ke exam haktin kasi laniktin garo ngakerpat ikong badan buram hangni YMDC badan buram hangni basno bara ya kani kadiman suba bara ya kani lesi leng bakar resolution ha assembly ladang ila ong bakade ka Associate Official Language pentrekam ya ka nadu ka mensim bot ka download ka jongka na syubu ya ka tanga almari na syubu ya ka tanga kendong ban syubu 6 kuma cubu frame ya kano ke jingai sobha jong gibriu hari pentri kam ya ka balada ka government of Meghalaya kalong serious hak bere bat schedule kade peni dak lenti kade peni dak kikam kade benyalam dak lenti kenang baka sarkar India kan burom kala la datang ka sarkar Meghalaya kan pat burom ya taktin ngikme lenti ya sarkar India bahkan burom ya taktin ngijongi kani di udak jingkeli ubangi hapan ya kali kamdai bangi kwa ban bu jingkeli dah kajing temu ban criticize hari ngi bu jingkeli dah kajing temu dah kajing kit keli mar ngi kwa ban yoi bahkan dan kajing penurlong ya kari baka jam mru kentang yawai ngilayo ban ya thok khana bakato kan ingut kiri urang ba ki balai im sngi bat babul bat kawai kajing sultanat ke baki thu kilong jong ba ubabul udi ubriu ubasai arab ya kiduk kisuk bat kirangli hakapor badong im ngane perthai matrai ki pahing kinong song thau ki sakhi yang ta kalong ga ege basnosi nakliang jong ga choi si ngi kwa ban kran sai baban yoi bangilong ki baningkong ha ka jingduk hanodis ngilong ki baningkong ha ka jingduk na ki small state baro ban ngilong ki basan ha ka jingduk jong hari India hi baro hoi balai ngiduk ka sarkar ka haban jubab balai ngiduk hato kadai namba ki policy ke bom semlabiang hak sarkar hato namar bagi kun samla ka jongi kim semlayo ya kata ka skill bat ka jeng hikai banyo ya kata ka employment kapor kaladai bangi introspect omdai ban sukentat hanrai hap ban sim singkit kali mau boleh ngitip sai kajai penru ke baduk kade kajai penru ke bahasa ilam bakalah kan ngono por kajai penru ke baduk kamla kam kade kajai penru ke ba semsing ban ki jingkit kli ngimri ban kelet ya kata ngikwa ya sarkar bahkan kom clean ya kan covid relief ngimi sai he ruem kaku ngikwa benoi begini ki skem ki baduk ki basuk kiyo on MC saya kata kajing ngerang kaduk kasuk kadi kawai na kimat kabakai choi si nang nasi khmat tersesim kia kai isu jong kibriu ki bajenjar jong kiriu kan tei ki kun swet ki ha pentri haki yeng briu haki jaka ki ba fer kadi kam dei su ka kam kai kajing selek kajing ai ya ka bah jang baduk ni kerpat dak bas ngorit ya ki dorbar trairi ki jongi ya ki dorbar snong ki jongi sobhana ile politics haba pi ai ya ka bah jang ki baduk nomor kan dei ka papa pop sang ban keni ya ka bah jang ki baduk parari kentang yawai ngide tang ka jep ndru ka barit pan kepala dangi bakla ban pentrikam ya ki policy ki jongi kepala dangi bakla ban yoi jengai tang kendiat bat tang klip mat ngila ban satap no hakadi jing bun briu idon kan no khasaulak duna tang ubriu uba saot kerteng na kenasi ngiken mau haka first anasi lis yo kasam sau polak tam la datang kata uwan si polak hang ni kemut iu kemut lai pungut ke meli kidang bun kinong tray jong railways ban ya kajep nru jongi kidang bun briu kiba aten ya kawai ke public rally jong Modi ni Narendra Modi ni Sonia Gandhi ban ya kajep nru jongi
Hato kalong bangin siwa kensting. Hato kalong bangin siwa lekai. Kagorohel ngilada BOE. Kiladon kipriu. Kibatray da kajing skoniam. Bakiladawa distrik lahajong. Kilarungru hapo ka GHDC. Hato ngikwa bakum gata kapali batkum gata kapor bakaya kanwanlap hagari bagajam regojongi. Ladangim ya teli mentah. Lano pak in teli balada mangabat mapi ngimtay la